Того року приpoznanje dr. Ferenc Bodrogvari dostali profesor muziki Saša Grunčić. Nagrada še dodeljuje razročnjev i značnim i talantovanim osobom, nje staršim jak šteracec roki na području literaturi, podobovej i muzični tvorčosci, kotri za svoju robotu doprinjesli rozvoju horodu Subotica. Nagradu sam dostal za vidati CD, glasovi orgulje u Ravnici, u Sotrednjic vezo za vodom vojvođanskih Horvatov. Evo, opština Subotica uvidzela i vrednost šitske roboti i to nam jak kruna cale roboti i bazme zadovoljni šitski. I ja okreme duvam jak nagradu ja dostal, ali je veljo ljuze stoji pozamlje i zadovoljni izme barz. Za dostavanje pripoznanja Sašu predložil Zavod za kulturu vojvođanskih Horvatov, s čiju potrimovku vidati kompakt disk s kompozicijami horvatskih kompozitorov za orgulji z područja Vojvodini. Mislim da smo na najbolje završili našu suradnju, a ova nagrada je tek kruna svega. Vjerujem da će ovo biti razlog da održimo još nekoliko koncerata, prije svega u Hrvatskoj, kako bi afirmirali i Grunčića, ali i taj segment kulturne baštine vojvođanskih Hrvata o kojem se relativno malo zna. U ramikov projektu Glasi orguljo u Rovnjini u produkciji Zavodu za kulturu vojvođanskih Horvatov Saša Grunčić otrimal veci koncerti jak u našoj žemi, tak i u Hrvatskej.